iyi ntambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23, iyi ntambara igeze hehe? Iyi ntambara, aya makimbirane n'ubushyamirane, ibyabyo bigeze hehe? Bwana Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, yavuze ko Perezida Tshisekedi asigaranye amahitamo atatu gusa, hamwe n'ukwegura ku butegetsi, andi ni uguhunga, andi ni ugukurwaho ku mbaraga. Uyu Bwana Colonel Nanga yabigarutseho mu mbwirwaruhame yashyizwe kuri X, yahoze yitwa Twitter, agaruka ku mbanzirizamushinga y'amahoro yasinywe hagati ya M23 n'ubuyobozi bwa Kongo iduha muri Qatar. Colonel Nanga avuga ko Kongo Kinshasa irimo ibibazo by'ubushyamirane, kandi ko ibi bibazo biri mu gihugu hose. Avuga ko iki kibazo atari cy'umutekano gusa, ati ni ikibazo cya politike kandi gifite impamvu nyinshi. Igisubizo cyacu kigomba kuboneka. Guhakana ukuri ni ukwigizaho uburyo bwose bugamije igisubizo. Ikibazo kizakomeza gufata indi ntera kandi igira ingaruka ku gusenya byinshi. Bwana Colonel Nanga nta gihugu yavuze, ariko yakomoza ku masezerano u Rwanda na Kongo byasinyanye i Washington. Nanga yavuze ko ikibazo cya Kongo kitakemurwa n'amasezerano asanzwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati ibyo ntacyo byakemura, ibyo birahinduka ikibazo kandi kikarushaho gukomera. Bwana Colonel Nanga avuga ko abashyigikiye ubutegetsi Kinshasa bavuga ko nyuma y'amasezerano y'i Washington ubutegetsi buguma igihe cyose. Ibyo asanga ari ukwibeshya cyane. Colonel Nanga yavuze ko M23 mu gihe gito yabashije gutsinda ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo mu bijyanye no gukoma mu nkokora umushinga we wo guhindura itegeko nshinga no kuba mu bwishongozi yari afite, ntabwo akigaragaza uyu munsi. Nanga hasigaranye kwegura cyangwa guhunga, bitaba ibyo agaherwa ku butegetsi. Bwana Colonel Nanga yavuze ko imbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro Declaration de Principe yasinywe i Doha muri Qatar itemera leta kubeshya cyangwa gukoresha itangazamakuru mu kuvuga ibintu ko bitari. Bwana Colonel Nanga yavuze ko kurota ko M23 izava muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo hari ugwimba bidafite ishingiro, haba muri politike, mu masezerano yombi no mu buryo bwari bwo bwose. Ati nta kintu na kimwe kibishingiyeho, nta ngingo n'imwe, ntaho bisabwa n'abaturage, nta kibazo na kimwe byakemura, ntabwo ari ibintu biganirwaho kuba ubu na nyuma yaho. Colonel Nanga yavuze ko kuba M23 iri muri ziriya ntara ari ingaruka zo gutsindwa kwa leta ya Tshisekedi. Kuri Colonel Nanga ngo kuva kwa M23 muri ziriya ntara bizava ku gihe M23 izaba igenzura igihe cyose, ikaba igenzura igihugu cyose, Perezida Tshisekedi atakiri ku butegetsi. Colonel Nanga yavuze ati niba ari umugabo azazadukure, birakwiye kujya mu mizi y'ikibi no kukirandura. Colonel Nanga yavuze ko batazongera guhunga, asaba abaturage ba Kongo bahunze gutahuka. M23 ikazabakira mu ntara igenzura, bagafatanya gushaka impinduka kimwe n'abahutazwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kugeza ubu hakomeje kuvugwa byinshi ku mbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iduha muri Qatar. Kugeza ubu hakomeje kuvugwa byinshi ku mbanzirizamushinga, ariko haribazwa ikizakurikiraho nyuma y'ibi. Ese koko M23 nk'uko Colonel Nanga umuvugizi wayo bivuga ntabwo izemera kurekura Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru nk'uko biri? Tshisekedi nawe akomeza gutsimbara ku butegetsi bwe, akomeza gusaba ko M23 yarekura Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, ariko ibi nabyo M23 ibihakana yivuye inyuma. Ibi byose bizarangira gute? Ibi biragaragara ko M23 yafashe indi ntera muri iki kibazo. Ivuga ko Tshisekedi Chilombo agomba kwegura cyangwa kurwa ku butegetsi. Ibi ntabwo bikirimo amahitamo, ntabwo bikirimo gushakishwa, ahubwo M23 ibi yabihagurukiye rwose. Ibuka kumanuka hasuka n'inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore na comment.